Turabasuhuje bakunzi ba Dezumu TV, utarakanda subscribe nako kamenyetso kugira ngo uzajye ubona n'andi makuru agezweho utasanga handi kandi ashyushye. Ingingo z'ingenzi z'amakuru tugiye kubagezaho: urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha mu Rwanda rweretse itangazamakuru abantu 26 bita abameni barimo umukobwa umwe bakekwaho ubwambuzi bushukana bakoresheje telefone, aho bahamagaraga abantu b'ingeri zitandukanye bababeshya impamvu zinyuranye bagamije kubambura no kubacushura utwabo. Umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB Thierry Murangira aragaruka kuri ubu bujura bw'aka gatsiko. Bafatiwe rero mu bice bitandukanye by'igihugu, ariko bose bakaba bafite icyita rusange gukomoka mu karere ka Rusizi. Uwo ni umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda Murangira Thierry. Turaza kumwumva ku buryo burambuye mu kiganiro twagiranye, muza gukurikira hano kuri channel yacu ya YouTube. Ikarongiho turaza kubabwira ko yatewe icyuma arapfa azira kwishyuza amafaranga 400 y'u Rwanda. Ingabo za Israeli zo zateguje ibitero karundura kuri Gaza. Ni mu gihe kandi mu yandi makuru twabateguriye, ihuriro AFC 23 riravuga ko ryigaruriye uduce 8 muri Masisi. Turaza no kugaruka ku bya Tshisekedi Felix, ni Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aravuga ko ashyigikiye ko MONUSCO iguma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Naho abanyamategeko bakoranye na Joe Biden bo bamuvuyeho ku mbabazi yahaye abanyabyaha. Turaza no kuvuga ku mwimukira wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagombaga kohereza muri Uganda, ariko uyu mwimukira ngo yaje kubyanga. Yose tugiye kuyarambura mu kanya. Niba utarakanda subscribe nako kamenyetso kandi subscribe kugira ngo uzajye ubona n'andi makuru atandukanye utasanga handi. Ntibibagirwe gukanda n'iyo nzogera ihitiza kugira ngo amakuru ajye ahita kugeraho mu buryo bwa notification. Kubakanze subscribe mubona amakuru yacu ku buryo bwihuse. Reka dutangire. Kwa tubivuze ko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB rweretse itangazamakuru abantu 26 biyita abameni barimo umukobwa umwe bakekwaho ubwambuzi bushukana bakoresheje telefone, aho bahamagaraga abantu b'ingeri zitandukanye bababeshya impamvu zinyuranye bagamije nyamara kubambura amafaranga. Aba bantu bakekwaho ibi byaha rero bakekwaho ibyaha bigera kuri 5 birimo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Bari hagati y'imyaka 18 na 45, bakaba bakomoka mu mirenge irimo ya Nyakarenzo na Nkungu yo mu karere ka Rusizi. Bakaba barafatanyaga n'abiyitwa abagenti. Iperereza rya RIB ryagaragaje ko bibye arenga miliyoni 30 z'amafaranga y'u Rwanda, muri zo 28 zasubijwe ba nyirazo. Mu kiganiro n'itangazamakuru, umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha Dr. Thierry Murangira yasobanuye uko aba bantu bakoraga ibi bikorwa bitemewe byo kwambura rubanda. Bafatiwe rero mu bice bitandukanye by'igihugu, ariko bose bakaba bafite icyita rusange gukomoka mu karere ka Rusizi. Karere ka Rusizi mu mirenge 2 ya Nkungu na Nyakarenzo. Bakora ubu mu mwanya twavuganaga nkabugana, ariko ubwo ni iki gituma uyu murenge, iyi mirenge yanyu ariyo yisanga muri ibi byaha? Nta kintu bagusubiza, baravuga ngo natwe twaravutse ngo dusanga ngo ari bikorwa muri uyu murenge, natwe tubijyamo. Bigaragara ko inzego zihakorera, ubuyobozi bw'inzego z'ibanze n'abaturage baho bagomba kukuraho iki kintu cy'igisebo cyo kumva ko abantu bakora ubwambuzi bushukana cyane cyane kuri ibi bintu bya telefone bakomoka mu mirenge yabo. Mu mayeri rero akoreshwa, bakoresha amayeri atandukanye. Aya mayeri rero turajya muri detail kugira ngo abatwumva bumva ayo mayeri barusheho kugira amakenga. Amayeri ya mbere bakoresha agira cyaka kohereza ubutumwa bw'amafaranga kubwira ngo amafaranga yanjye yayobeye kuri telefone yawe, ngo ese waba wifuza kuyansubiza. Umuntu rero nawe wumva ko amafaranga ataraye yamuyobeyeho koko, akavuga ati rwose ndifuza kuyagusubiza. Icyo gihe igikorwa muri ka kanya yemeye ngo kuyasubiza, ahita amwohereza message ati wohereje amafaranga hanaha, message y'igicupuri. Umuntu rero kuba bamufatiranye muri bwa mubwira no kumushushubikanya n'amakenga makeya,
agahita ako kanya akanda imibare akanyenyeri 182 ya mibare n'ubundi dukoresha iyo dushaka gusubiza amafaranga. We rero akaba musubije amafaranga ye. Ubwo ni uburyo bumwe. Mu by'ukuri urebye umuntu aramutse ashishoje mbere yuko yohereza ayo mafaranga, uwo mutego ntiyawugwamo. Andi mayeri akoreshwa, bamutera ubwoba bamuhamagaye ngo momo yawe twayifunze, ngo kuko ngo hari amafaranga ngo yayobeye iwawe. Nabwo ubwo ni ubundi buryo, ngo momo bayifunze, ngo hari amafaranga yayobeye iwawe. Ya momo mu by'ukuri ntayiba yafunzwe, ariko iyo uvuze ngo none nkora iki, agahita kohereza message ngo your momo, ngo cyangwa ngo your momo code ngo has been blocked. Ariko iyo ishishoje n'uburyo babyanditse na nimero yayohereje, mu by'ukuri usanga ari ukutagira amakenga makeya. Rero umuntu agahita agira ubwoba akavuga ngo momo ye bayifunze koko, agahita amubaza none se nkora iki. Icyo gihe rero nabwo iyo uvuze ngo none nkora iki, bamaze kugwa mu mutego. Arakubwira rero ati kugira ngo bayiblokore ugomba gukanda akanyenyeri 182. Ibyo bababwira, kode bababwira, imibare bakanda ni kode, ni ziriya kode dukoresha iyo twishyura igicuruzwa runaka. Ariko babivuga mu buryo kanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1, niba ari nka kode akakubwira 555 akanyenyeri, hanyuma rero akakubwira ati shyiraho umubare wawe w'ibanga, akakubwira na nimero cyangwa se kode, ukabohereje amafaranga. Ubwo wowe mu mutwe wawe ntabwo uba wumva ko ngo wohereza amafaranga, ahubwo uba wumva ngo ni kode uri gukora kugira ngo momo yawe bayifungure. Aho rero nanone nibyo tuvuga ngo ni amakenga makeya pe, kuko mu by'ukuri tuzi imikorere ya MTN, tuzi imikorere ya Airtel, arizo communication company dufite. Ntabwo bashatse kuvuga ngo momo yawe ngo bayiblotse hari uburyo bayikubye. Ese n'ubundi nubwo bayibloka byo hari amakosa yakoreweho, kugira ngo bongere bayifungure byaca muri ubwo buryo bwa telefone. Andi mayeri ya gatatu, ngo hari service muri no minsi turi gutanga zo kongerera abantu amafaranga ya mo cash, ngo inguzanyo ya mo cash. Ngira ngo namwe ubwanyu ndabona harimo bamwe baseka, harabumvisa ayo makuru ngo kongera ngo inguzanyo ya mo cash. Iyo ubyemerera nanone nibwo bagucisha muri za nzira zo kubwira ngo kanda akanyenyeri iriya mibare ya kode bavuze, bikarangira amafaranga yawe agiye. Ikindi andi mayeri yakoreshwa basaga nkaho ari mashya, ngo nimero yawe y'iranga muntu ngo ibaruyeho sim card nyinshi, ngo kandi izo sim card ngo zimwe muri zo hari zakoreshejwe muri fraud, hari zakoreshejwe mu bujura. Iryo ni aya mayeri yarakunze gukoreshwa kuri bano bantu bakoresha izizwi nka 0.30. Umuntu rero wa 0.30 wumva n'icyubahiro cye akavuga ati koko nimero yanjye yabarujweho telefone, nimero za telefone zikoreshwa mu bujura. Ati none ubwo nakora iki? Ubwo akabanza akamucisha hirya ati ngira vuba ariko mbwira wintesha umwanya. Kamubwira ati rero si ukugutesha umwanya nyakubahwa, twagira ngo tugufashe, kanda akanyenyeri 182 bakakubwira n'ubundi ya kode ituma ushobora kubikuza kohereza amafaranga cyangwa se guhindura pin code yawe. Pin code ndavuga umubare w'ibanga wa momo yawe. Rero maze kuhindura urumva ibibazo biba bitangiye kuvuka, amafaranga yawe barayatwara. Hari naho bakugezaho iyo babonye wihuta gutyo wumva ko ikibazo kiguhangayikishije, bagumya kugutera ubwoba bakakubwira ati rero oya rwose aya mafara tuvuge nka bakohereje ya kode, bakubwiye ngo kandi ya mibare ibikuza amafaranga, ngo kugira ngo ngure ko momo yawe bayifunguye cyangwa se sim card yawe nayo ngo bayiblotse. Ahangaha bijya bisetsa cyane iyo bavuga ngo sim card yawe bayiblotse kandi ariyo muri kuvuganiraho.
nawe nk'umu businessman cyangwa nk'umucuruzi ukumva koko nimero yawe bayifunze utari buvugane n'abantu bikagutera inkeke mu by'ukuri ukibagirwa ko ese nimero baba bayifunze koko mukamuyivuganiraho. Aho rero niho nagutegeka kubwira ati ntabwo ndabona igifunze, ongera ujye kuri konte yawe ya banke ubikuza amafaranga urebe ko kuri momo koko ajyaho, ngo urebe ko ajyaho koko, nawe ukajya kuri konte ugakura kuri konte yawe ugashyira kuri momo bakayatwara. Nkaho ibyo bidahagije ati ntayo turi kubona, bakongera umuntu akibuka ko ashobora ari kwibwa ariko kuri konte nta yagisigayeho. Ibi biri kuba ku bantu basobanutse, bize, abacuruzi, abihaye Imana, abakire, abari mu nzego izo arizo zose zitandukanye, ndetse n'inzego z'umutekano nabo turabasaba ko harimo abari gushukwa muri ubwo buryo. Ubu butumwa bube ubwa buri munyarwanda. Mu yandi makuru, inkuru y'ikimakuru Igihe iravuga ko Isabayo Olivier w'imyaka 19 warutuye mu karere ka Karongi yatewe icyuma n'abagabo babiri bakora akazi ko kubaga, barimo w'imyaka 39 n'uwa 24 bimuviramo urupfu. Byabereye mu mudugudu wa Kagarama, akagari ka Kibirizi, umurenge wa Rubengera, akarere ka Karongi ku itariki ya 7 Nzeri 2025 saa 11 z'umugoroba nibwo aba bagabo basanzwe babaga bakanacuruza inyama mu isoko rya Kibirizi batiye ipompu uyu musore ngo bahage igare, bagenda batamwishyuye amafaranga 400, abakurikiye agira ngo abishyuze bamutera icyuma bakoresha mu kubaga arapfa. Ikinyamakuru Igihe gikomeza kivuga ko ibi bikimara kuba abaturage ngo bararakaye batera amabuye abo bagabo nabo barakomereka. Umunyamabanga nshingwabikorwa akagari ka Kibirizi Habimana Viateur yabwiye Igihe ko bakimenya aya makuru bajyanyeho n'inzego z'umutekano zirimo polisi y'u Rwanda, urwego rwunganira akarere mu gucunga umutekano DASO, n'abakozi b'urwego rw'ubugenzacyaha bakora inama n'abaturage. Ariko abakekwaho ibi byaha bahise batabwa muri yombi na polisi y'u Rwanda sitasiyo ya Rubengera, ariko babanza koherezwa mu bitaro bya Kibuye kugira ngo bavurwe ibikomere byaturutse ku mabuye batewe n'abaturage bashakaga kwihorera ku rupfu rw'uyu musore w'imyaka 19. Mu Rwanda kandi reka tuvuge kuri iyi nkuru ivuga ko RCS yasobanuye impamvu yahagaritse kugemurira abagororwa ibiribwa bivuye hanze. Iyi nkuru y'ikimakuru Igihe ikavuga ko imaze kumenyerwa ko abafite ababo bari kugororerwa mu magororero batemerewe kubagemurira ibiribwa bivuye hanze y'igororero, byaba ibitetse cyangwa se ibibisi. Tariki ya 6 Nzeri 2025 ubwo komiseri w'urwego rw'u Rwanda rushinzwe igorora Evariste Murenzi ni CG Evariste Murenzi yasuye igororero rya Rusizi, yaganiriye n'abafite ababo bagororerwa muri iryo gororero ku mutekano w'abagororwa. Mu mwanya wo kungurana ibitekerezo no kubaza ibibazo, umwe mu bafite ababo bagororerwa muri iri gororero yagaragarije ubuyobozi bwa RCS ko bafite imbogamizi yo kuba batemerewe kwinjiza ibiribwa bivuye hanze y'igororero, nyamara kantine zo mu magororero zikaba zibamo imbuto nke kandi zikaba zihanika n'ibiciro ku biribwa n'ibikoresho by'isuku zicuruza. Umuvugizi wa RCS SSP Sengabo Hilary Emmanuel yibukije abafite ababo bari mu magororero ko mu myaka yashize kugemurira abagororwa ibiribwa byaba ibitetse n'ibibisi byari byemewe. Avuga ko icyatumye RCS ifata icyemezo cyo kubivanaho ari uko hagaragaye abagizi ba nabi bashakaga kwica abagororwa. Ati habayeho abagizi ba nabi baza bakaroga abagororwa babo, akamuzanira amata y'inka ze, akamuzanira amateke yo mu murima we, ariko akavangamo n'ibindi bintu byica. Haza gufatwa icyemezo cy'uko amagororero ashyiraho za kantine kugira ngo abantu basurisha babo amafaranga, noneho ahubwo bagure ibibatunga bivuye muri za kantine. Yongeyeho ko kugemura ngo byateshaga igihe abaturage aho kujya guhinga agafata urugendo akikorera ingemu akava ahantu hatandukanye nka za Macuba akaza Kamembe, bikamwicira umubyizi wo guhinga, bikabuza n'abana kujya kwiga, bikabuza n'iterambere ry'igihugu muri rusange. Ngo nibyo byatumye rero RCS ishyiraho buryo abafite ababo mu magororero baboherereza amafaranga kuri mobile money kugira ngo babeho ariko banakore biteze imbere.
Mu yandi makuru agezweho, Minisitiri w'ingabo wa Israel Katz yatangaje ko igihugu cye gifite umugambi wo kugaba ibitero bikomeye no gusenya umujyi wa Gaza ugenzurwa n'umutwe wa Hamas bamaze imyaka irenga 2 bari mu ntambara imaze guhitana ibihumbi by'abantu ku mpande zombi. Biyabigarutseho ku itariki ya 8 Nzeri abinyujije ku rubuga rwa Twitter yaburiye abaturage bo muri uyu mujyi ko hari ibitero bikomeye bishobora no gusenya inyubako ndende ziwugize bikanakangaranya umutwe wa Hamas. Ati uyu munsi ibitero bikomeye biribasira ikirere n'umujyi wa Gaza ndetse n'ibisenge by'imiturirwa biraza gukangarana. Yakomeje yasaba Hamas ko kugira ngo ibyo bitabaho ikwiriye gushyira hasi intwaro ndetse ikanarekura imbohe z'abanya-Israel zashimuswe zikajyanwa muri Gaza. Ati murekure imbohe kandi mushyire hasi intwaro cyangwa se umujyi wa Gaza uzagirwe umuyonga kandi namwe murimburwe. Kuwa 7 Mutarama 2023 nibwo umutwe wa Hamas wagabye ibitero kuri Israel, abagera kuri ku 200 bahasiga ubuzima naho abarenga 250 bafatwa ari imbohe. Ibi byatumye Israel igaba ibitero simusiga kuri Gaza. Imibare ya Minisiteri y'Ubuzima muri Gaza ikagaragaza ko abanyapalestina barenga 64 bamaze kugwa muri iyi ntambara imaze imyaka irenga 2 iri kuba. Naho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, imirwano yahanganishije abarwanyi ba FCM23 n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasize uyu mutwe wigaruriye ngo duce 8 muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Imirwano yabaye ku itariki ya 7 Nzeri 2025 hari ku cyumweru yasize FCM23 igenzura uduce twa Mafuo, Biholo, Shawa, Bambiro, Busoro, Kinyere, Burora na Ngesha. Utwo duce twose ngo duherereye muri segiteri ya Oso Banyungu. Nyuma yo gutsindwa abarwanyi ba Wazalendo n'ingabo za FARDC ngo bahungiye mu duce twa Kazinga n'Amahanga ku rugabano rwa teritwari ya Masisi na Warikare. Amakuru dukesha ikinyamakuru Actuality akavuga ko Wazalendo na FARDC biri kwisuganya ngo byibuze birebe uko byakwisubiza utu duce binyuze mu mirwano. Kugeza ubu nubwo FCM23 ariyo igenzura isantre ya Masisi, hari tumwe mu duce tw'iteritwari turi mu biganza bya leta. Ubwo tuvuze kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, reka tubabwire ko Tshisekedi ashyigikiye ko ngo MONUSCO igoma. Umunyamabanga mukuru wungirije w'umuryango w'abibumbye Jean-Pierre Lacroix yatangaje ko perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi washyigikiye ko ingabo ziri mu butumwa bwa MONUSCO bwo kugarura amahoro mu gihugu cye zihaguma. Jean-Pierre Lacroix yabigarutseho mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru ku itariki ya 7 Nzeri 2025 mu gace ka Beni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Uyu mugabo ari mu ruzinduko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva ku ya 3 Nzeri 2025. Yavuze ko yaganiriye n'abayobozi b'iki gihugu batandukanye barimo na Perezida Felix Antoine Tshisekedi na Minisitiri w'Intebe Judith Suminwa, abamubwira ko bashaka ko ubutumwa bwa MONUSCO bukomeza. Ati ubutumwa budaca ku ruhande nahawe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi na Minisitiri w'Intebe ni uko ubuyobozi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bushaka ko MONUSCO iguma mu gihugu kugira ngo ikomeze akazi kandi ubufatanye bwacu nabwo bukomeze ndetse bwongerwemo imbaraga. Aya magambo ya Jean-Pierre Lacroix aje mu gihe ku itariki ya 9 Nzeri 2025 i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hateganyijwe inteko rusange ya Loni izanagaruka no ku kibazo cy'umutekano muke muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe kandi mu mezi make azakurikiraho azasuzumwa niba manda ya MONUSCO ishobora kuvugururwa cyangwa ubu butumwa bwashyirwaho iherezo. Mbere Felix Antoine Tshisekedi yavugaga ko adashyigikiye ubutumwa bwa MONUSCO kuko nta musaruro bwatanze ndetse yifuzaga ko izi ngabo ziva mu gihugu cye. Kugeza ubu asa n'uwahinduye imvugo nyuma yaho izi ngabo zemeye kumushyigikira mu rugamba arimo n'abarwanyi ba FCM23 mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanze ya Afrika, Clément Galicia Ablego winjiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo bunyuranyije n'amategeko azoherezwa muri Eswatini aho kuba muri Uganda nk'uko byari biteganyijwe. Amakuru yashyizwe hanze
yavuzwe na Fox News avuga ko ubuyobozi bwa Amerika bwohereje ibaruwa uyu mugabo ukomoka muri El Salvador bumubwira ko nk'uko abizi Amerika ishaka ko ava ku butaka bwayo hagendewe ku mwanzuro wa nyuma wafashwe. Kugeza ubu ngo biteganyijwe ko agomba koherezwa, yarateganyijwe ko agomba koherezwa muri Uganda, ariko umunyamategeko we ngo yababwiye ko afite ubwoba bwo gukorerwa iyicarubozo muri kiriya gihugu. Iyi baruwa ikomeza ivuga ko izi mpungenge za Garcia Abrego zifite ishingiro. Ati izo mpungenge zirakomeye ku buryo zikwiriye guhabwa agaciro cyane ko binyuze mu mategeko. Ku munyamategeko wawe yavuze ko ngo afite impungenge z'uko ari ibihugu 22 ngo ashobora gukorerwamo iyicarubozo, ni ukuvuga umukiriya we. Washakaga rero kumumenyesha ko igihugu cye azajyamo cyemeye kumwakira ari igihugu cya Eswatini muri Afurika. Eswatini ni kimwe mu bihugu byo muri Afurika byemeye kwakira bimukira binjiye muri Amerika mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Bivugwa ko yahawe miliyoni 500 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo yinjire muri iyo mikoranire. Garcia Abrego amaze igihe ashaka ubuhungiro muri Amerika kuko ashinjwa n'ubuyobozi bwa El Salvador kuba yari umwe mu bagize umutwe w'abagizi ba nabi banacuruzaga ibiyobyabwenge uzwi nka MS-13. Kuva Nayib Bukele yajya ku butegetsi muri El Salvador yatangiye guhigisha uruhindo abari bagize imitwe nk'iyi bose, bamwe barafungwa abandi bahungira mu bihugu by'amahanga. Reka duhinire muri Amerika. Abanyamategeko ba leta ya Amerika barimo n'abakoranye na Joe Biden ku butegetsi bwe ayobora iki gihugu banenze uburyo agiye kubuvaho yahaye imbabazi imfungwa zirimo n'umuhungu we zakoze ibyaha bikomeye bitabanje kugenzurwa. Ikinyamakuru Axios cyatangaje ko kuva mu 2021 kugeza mu ntangiriro za 2025 ubwo Joe Biden yayoboraga Amerika ngo yababariye imfungwa zigera ku 4245. Izirenga 95% muri zo zari zarababariwe mu mezi ya nyuma y'ubutegetsi bwe. Bamwe mu banyamategeko ba leta ya Amerika banenze ko Joe Biden yafatanyije n'itsinda ryamufashaga ngo yahaye imbabazi abanyabyaha atabanje gusuzuma neza uburemere bw'ibyaha bakoze. Umwe muri abo banyamategeko utavuzwa amazina yavuze ko ngo abo bakoranaga bihutiye gushakira Biden urutonde rw'abantu aha imbabazi, ariko ngo ntibigeze batuma Minisiteri y'Ubutabera ibanza kugenzura abari kuri urwo rutonde. Abanyamategeko bongeyeho ko ikigaragaza uburyo imbabazi Joe Biden yatanze zitabanje gusuzumwa neza mbere ari uko ngo abenshi mu bahawe izo mbabazi hariho n'umukono wa perezida ubyemeza washyizwe ku mpapuro na autopen. Ibi ngo bigaragaza ko hatagenzuwe neza buri muntu mu bahawe imbabazi. Joe Biden kandi yanenzwe uburyo mu bo yahaye imbabazi bagafungurwa ngo harimo n'umuhungu we Hunter Biden wari warafungiwe ibijyanye no kunyereza imisoro no gutunga imbunda mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Dusoreje amakuru twabateguriye kuri The Zoom TV 24. Turakanda subscribe na kukamenyetso k'umutukanizo subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi nkuru zihuse utasanga ahandi. Ntiwibagirwe gukanda niyo nzogera ihitiza kugira ngo amakuru yose dushyizeho uhite uyabona mu buryo bwa notification. Dusoreje, bye.